دم باش تماشاوان و گزارین برنامه میوان کو مجارک برنامه میوان کو مجارک ده و جاره می بالی بشین سر و شاگرتیگان و کی اونزان لگرتیگان زخت و زورداری گلک زده تایبتی پشتی گرتیگه نو هاتنا و کنو شونده گرتی جگلک مافیا به پارت مینن مافیا راگاندنی مافیا تندرستی مافیا جواکی مافیا سپوره و مافیا هدیتنا مالباتان گلک مافیا وان تبن بکرن نهاجی امسر مافیا گرتی و گرتیگان باخمن لگل ما هم پاريزر هم جي هم سروكا شغا كوملا ما في مروان يا إهادة يا أزميلة برازيلان جمش هي برازيلان جمش دمباش مرحبا دمباش مرحبا برازيلان شغل روبري ودا بيانيش دابو سرب شاغرتي كان وقالك سازين ما في مروان جناف دابون جناف ده هذا إهادة تيب وقالك باريزر وحقوق ناس ناف دابون سريت الروشة تركيا روشة كتيجان شيء أنت خوازن جمرة وسط طبعا كي خيس بكين. أره سريد حركسي سرناوي إعادة شاخة إزميرة بحث كرن ورزاري سلاب دكم أما إيرو هناكي بحثا قرتي جهان بكن برينها حفتاكي ما داخوياني كتابو أو داخوياني أما سر أولكاريا قرتي جهن أولكاريا بلنتبو سريدة دخوازم هناكي بحثا قرتيجهن أولكاريا بلنت بكم قرتين كو جزايا وان بيتا جرام بن وانا قرتين كو جزايا بيتا جرام وان هاتية برين قرتيجهن أولكاريا بلنت دمينن أم دكارن جوان قرتيجها كرتاسي بيجن يجيجي ناو جواك يجيد ناويوان يجيجي تيزاني جسالة 2021 قرتيجين أولهيا بلنت أري قرتيجين أولكاريا بلنت ناو جواكي دي ناوي يجيجي تين زاني جسالة 2000 مقول أف قرتيجين سؤال داويد تنا فكرة أري جسالة 2021 bir şartı mercen girtigehan grant tribune em çima dibêjin grant tribune ji bo girtigehên navê YGC tên ava kirin û hîn jî tên ava kirin ev girtîgeh çawan e em hinekî behsa wana bikin van girtîgeha de piraniyan girtiyan ya odê yek kesî de dimînin û ên mayî jî odê sê kesî de têne rakirtin girtî van girtîgeha de rojê tenê saetekê ji bo hewa bistînin derdixin ji derve û 24 saeta odeyên wek hücreyan de dimînin civan şert û mercên giran ev girtîgeh zirarê dide yekîtiya derûnî û laşî yên girtiyan û taybetî ev zirara mezin sergirtiyên nexweşên giran bandor dike divan demê de gelek binpêkirinên mafan pêk tên binpêkirinên mafên herî mezin ev ku girtiyên di YGC dimînin wekî girtiyên mebeta giran muamele dibînin yani piraniya got girtîgehên navê YGC piraniya wan ne em çawa bêjin mebeta giranin yani ego ceze me bet ego 10 sal ceze xwarin ego 15 sal ceze xwarin jî van girtiyan jî bog tecrid bikin bog izole bikin bog mafê wan asteng bikin dixin girtîgehên ewlekariya bilind dinava girtîgehê girtîgehê dinê ava dikin her girtîgek dikevin yek hücreye û ew kesên ku dikevin yek hücreyê ji odeyên dinê jî tê izole kirin Ere gelekî rastı. Em vêna wisa karin rave bikin. Zagonên nav netewî di derbarê mafên kesên ku ji azadiya xwe bêpar mane erkan li ser devleta ferz dike. û ev erk jî di qanûnên têkildarên Tirkiyeyê de jî cih digirin. Ev qanûn gelekî zelalin. Van qanûna dibêjin ku erkan ne wisa? Yani peymanı devletin ve Türkiye imza aveti bin van peymanı. Evet, naha kanun Türkiye'de tüpürskrek tünene le ev kanun nayen karani. Yani pürskrek kanun adı tüneyi ama ego van kanuna kar binin tüneyi.
ev qanûn gelekî zelal e dibêje ku kesên ku ji azadiya xwe bêpar mane mafê wanî muameleya mirovî heye. Yani ti ser van girtiyan nikare işkence bike, ti ser van girtiyan nikare muamelaya giran bike. Mafê wanî mirovahî çi be devana bikarbîne. Li îro girtîgehên Tirkiyeyê rêz li neqanûnên navneteweyî û ne jî yên neteweyî nayên girtin. Yani îro girtîgehê Tirkiyeyê li rêzê derketiye. Em vêna bi rihetî karin bêjin. Em çawa van nazanin serlêdanên ku xizmên girtiyan û hevdîtinên ku parêzer dikin ew re avayekî zelal dibînin. Di girtîgehên ku nû hatiye avakirin em karin rihetî bêjin ku rûmeta mirovahiyê tê tinekirin. Mafên civakiyên girtiyan bi temamî ji holê tê rakirin. Di xebata navnexweyî ya girtîgehan de keyfiyek mezin kartînin. Yani gardiyanên wan, müdürê wan, savciyê girtîgehan bi keyfiyek mezin muamele dikin li ser girtiyan. Bi kurtasî em karin bêjin ku girtîgehên YGC, navê YGC tecrît heye. Tecrîtek mezin heye, îzoleyek mezin heye. Tecrît ji bo girtiyan weke rêbazeke cezakirinê tê bikaranîn. Zaten yani ev girtî cezeyê wan diyar e. Yani hinek ji wan 10 sala ceze girtine, hinek 15 salan, hinek müebbet, hinek müebbeta giran. Zaten cezeyê wan yani zelal diyar e. One çağa ew ketin hepsê de mafê wan heye. Yani nikarin ser cezeyê wan cezeyek di ser wan bibirin. Em vêna dixwazim bi rave bikin. Ev pergela tecrîtê ya giran naye qebûl kirin. Em komeleya mafê mirovan jî vê tecrîtê qebûl nakin. Bi gotineke nerm sepanên heyî işkenceya ku bi demê re belav bûye em karin rave bikin. Yani işkence bi gardiyanan re birebir ser girtiyan nakin de girtîgehên nû ava dikin. Ev girtîgehên nû jî bi demê re işkence ser girtiyan dikin. Em vê nakarin bi rehetî İşkence bêjin. ne avaki fiziki û lêdan û tundî. Deman demedin dema ku girtî ji van mafê xwe ê ku te rêz kirin bêpar bînin ew jî işkenceyekê. Dema ku bi girtî xwedaya kêleka xwe re hevdîtin neke, dema ku malbata xwe re hevdîtin neke, dema ku nikare bi biriya telefonê malbata xwe re hevdîtin bike ango malbata wî ji ber ku dûrê nikare biçû bê evana xwe işkence mirov kar pê nasib ke. Her wan mafê nivîsandina nameyan, xwendina pirtûkan, temaşekirina televizyonan bortin vana hemû tên sinor kirin. Ere ez karim mîna gelekî rehet bidim. Ego cezeyên wan ne mebeta giran bi sibê saet hefta û nîva deriyê hepsê ve dibi heta şevê hefta û nîva dikarin herin ji derve hewa bistînin û kengî bixwazin dikarin têkevin hundir. Fakat tişkî wilo ava kirine ki girtiyan hema dixin YGC û tenê dibêjin ki rojê saetik te heye, rojê tenê saetkê derkevî ji derve tê hewa bistînin û tê 23 saeta odeyê weka hûcrê tê wir dibimîne. Bandorek çawa ser Tena serê xwe jî bandorek çawa ser tenduristiyê wan dikir. Ber ku nikarin hewa paqij bistînin, nikarin hewa derve bistînin. Bawarke bandorek pir neyî ser tenduristiyê wan jî dikin wisa. Tabii yani em hevdîtinê hevalê ciwan jî dikin emrê wan 30 salî 35 salî ji ber ku girtîgehên YGC dimînin dibêjin ku çawa em sibehê radibin ji bêvla me xwîn tê çavê me sor dibe serê me gêj dibe yani hevalê ciwan jî ji ber ku YGC dimînin ji ber ku şert û mercê van hepsa gelekî giran e bandorê ser tenduristiya wan jî dike û zirarê dide laşê wan.
بله دمان دمیدش برکو وده بچوکن او منزل بچوکن داری تبگیر روان دجی Evet, باندو دیری سر شرکت جبلی وی یعنی evet. آلمانجا وی که چی ما بتایبتی اف پرگالا اوله هي اوله کاریا بلند آوا کنن یعنی بره تیپن ده هبون پشت تیپن لا چیکن پشت تیپن نها تیپن سه و کین چیکن تیپن یه چیکن جداهی وان تیپان چیه اون لگتیگه هنج دیگرن آنگو پارزت چونتن تیپ جداهی وان گتیگان چی و آرمانجا وان چی حتى نها قرتيجين حري تجهيز سر هبو تيبي فيبون اما ايجو وان بيلا آوادكن وك يجي وك سي تيبي ام كارم بيجن كي تيبي في جلكي جرانترن ام تشاوا بينا دزانن ام بيجن يجي د بلوغ كيدن سيقاتن اف قرتيجا ام بيجن قاطع حري مزن فتو تيدن قاطع نافيدا بيكيكي تيدن قاطع بنيجي عادي تيدن و اف جزايو راهشنه يعني ونكارن بيكيكي و فتو عيني بلوقي بهيلن ونكارن عادلي و فتو PKK aynı bloğaydı beheli. Ser hevdu bandori hevdu dikin و قاد كيدجي شش أودني شش أوداجي يا كسي تدمينن يا جي سي حبا وكا يا كسي دخن أوداكي وكسينيكلا بهفدور نكارن بيشتغلن دنجوان نارن هف چاقا ساعت که درد کفنش درویجی تنه ساعت که ایگو قاطع ده جمع هفن هفدو دبینن يعني بفكرنكو قرتيجه هيدنه اون قرتيجه هيدنه اون روجه تاني ساعت که درد كبن اون روجه تاني ساعت که شش حوالا دبينن شش انسانا دبينن و 23 ساعتا اون انسان کی دبينن اون کارن مالباتا خوب گرن اون کارن هنه کی در بشتغلن اون تنا سري خو 23 ساعتا او دايه كدنه يعني ابناء قبول كرن اب تجديتك مزنه بله iş buna ve ki malbat serledan dikin serledan malbatan çavanın o yani zeden kemin her vaha bevan getigen evlekariya bilindir rejal nexoşiyan zeder bin nabın icberku her davi nقول raporun komedi mafya mirovan hazar prens getigen nexoş egran hebun balkim her bir şey zedet be اره بری نهاجی مگود حوالن 3 سالی 5 سالی جبرکو به عده که تند هوا ناسین دمینن گلک نخوشی وانج در کتی ام هلا هیچ بحثا قرتي نخوش ناكن يعني بين نخوش اون تخن اودا که 23 ساعتا هوا نستینه نخوشی گلک زو سرلی در کبه وشخو ايجران ام يعني ايجران روشوان geleki ne başı. Zaten tenaseri xanıkarın biji tenaseri xanıkarın biji le 23 saatte hund bejin ku une ode debin une xob ode de une xob nerin. Çağa go قرتيجهن دبون مثلا ام بيجن في تيبي بون تي تيبي بون ايجو نخوش هبون هوالي وان آلي كاريا وان دكر نهاتنا سري خونه و درناك بن ريفيري دكتور وانا بينه مالبات جخواني كار آلي كاريا بدوان قرتيجهن نخوش بتايبتي روش وان جلكي نباشه و شخو مالباتي وان جي سازيان سرلي دانان دكن باريزر جي ام درن هفديتنه براستيجي روشا هم قرتي هم نخوش هم جي قرتي انت قالك نباشه بله نها وهنا کی قالا زاگون اشکی و گفت لبوری زاگونه پرسکریپتن بس دالی مریت ده پرسکریپته و ترکیه جی اب پیمان ما فهمیروان امضا کنن چما وان امضا yani çuma van peymanan peknine و بویکی چه آرمانش کن از قارم برحتي بيجم شخو جواكا نها تركيا ده بنت تجيتي يعني نجبو قرتي جهان تاني بكارتين يعني ام جواك حمي
ام جواك همه بن تجیت دنن چاوا ام بن تجیت دنن اره امش درون ام درون اونتن لی ام نکارن خو ifade بکن ام نکارن پرسکریکا بینن زمان ام نکارن مافی خو بپارێزن ابروش لسر گرتیان جبر کو گرتیگه هدنن هیم بهتر باندور دکه لی جواک جی گرتیگه هان نجوداتره ای گرتی نکارن وانا بینن زمان ام جدار بنا دوی اموانا بینن زمان اگرتی چاوی وان اجدر وی چاوی وان پارێزەرایی چاوی وان سازیایی چاوی وان مالبات خوری کو دنگی جهندور درخنج درve و بمپیکرین مافی وان ام بینن زمان یعنی ایرو سازی دنگ در نخن ایرو پارێزەر دنگ در نخن ایرو پارێزان مافی مروان دنگ در نخن zaten tecrit ne tane girtîgê hade tecrit civakê hemîdê ye ji ber wê yekê ji bo em vê tecritê hilweşînin binpêkirinê mafên girtiyan divê em bînin ziman û ji bo wan divê em çalakiya bikin. Yani dikarim bêjin berî her tiştî kesên ku li derve divê wê tecritê ser xwe bişkînin ku karibin tecritê ser girtiyan jî bişkînin. بري هر تشتي دوی ام تجربه سر جواکه بشکینن هلوشینن و دورا آلیکاریه بدن گرتیگه ها. بله. باورتم دوی alde ew hêzek jî heye yani gelek saziyên mafê mirovan henin gelek hiqûqnas henin gelek saziyên civakî rexsên civakî henin û ji xwe we jî anî ziman di zagonên Tirkiyeyê de jî ev wekî mafekî rewa wekî mafekî mirovahî hatiye pênasekirin û hatî dayîn. راست چالاکی هنه ام جبوگ اف بمپیکرین مافان شهولی رابن ام حول ددن لی اف حول دانا ما گلکی کیمه دوی جواگ به هر راب سرنگا به هر چالاکی بکی یعنی نه حوجه که گوگرتی ما هندور دهبن ev binpêkirinê mafan îro ji bo wan girtiyayê istirayetî civakê jî bike îro gogirtî dengê xwe dernexin ji derve sibe em ê dengê xwe nikaribin derxin ji bo wê na erê çalakî heye ama gelekî kêm dibînim divê ev çalakî zêdetir bibe divê em dengê xwe bilindtir derxin. باورتكم ايدي بري نوبات عدالتي هبون شنو نوبات عدالتي ايدي مالبات ديال برغتيغان هر هفته هر روز داخوين بدن شامبا مني من بري نها هفتاكي امبر يجيجيا ابوجا قرقلاري ما داخويانيك دا ب سازین در ایهاده بو چه هاده بو هده بو جست بو آنیا قایدر بو تو هایدر بو ام گلک انسان هاتن جم هف مگوت بس یگیجه ده تجریته ام هف دوروش یگیجه تجریته رد بیجنا مدس بکر و حودانا ما او کی اف داخویانیه ما اف چالاکیه ما هر هفته دوام بکر هر دو هفته جارگه دوام بکر کو ام دنگی گرتیگه هان درخنج دربه و اموان بمپیکرین مافان هولی راکن. بله. پرسامی داوی سازین مافی مروانین اروپا الهمبری بگی چون برتکی وانچنین هلوسان چی؟ Yani ev gelek acibin yani tişte godibin binpêkirine mafên godibin dibînin ama ego dibêjin em şermezar dikin tenê şermezariyê tiş naqedi yani em heta sibê tiş naşermezar bikin em tişkî naguherînin divê em çalakiya bikin divê bi rastî tiştê got em dikin em dil û can bikin yani tenê şermezar kirin tenê daxuyanî dayîn jî heta cihîkî medib derkê ji ber wê na divê em hewldana xwe bilindtir bikin em çalakiya xwe zêdetir bikin û çawa bêjin yani divê em bixebitin. Yekîtiya parêzeran yekîtiya mafê mirovat vê hin xurtir bin. Erê rast e. Yani bu kurtu kurmacı lazım ku eri razibun da tepkolanan u bergitigan deng zêdetir bilin bibin. Erê divê civak heme rabin ser piyan ser nigan bêjin kî girtîgehan de girtîgehên ku nû tê avakirin tecrît heye û em hevdûr denkî derdixin û em dibêjin kî tecrîtê re na.
بله ام گلک سپاس کن Ez jî gelek spas dikim. بله تماشاگان و گهدارین هجا ام گشتن در برنامه مجاره و میوانک لگرمه پارێزەر دهما دمێ de hevseroka komela mafê mirovan îhaleya İzmîrê birêz zîlan gimiş hebû hinekî em li ser rewşa girtîgehan û binpêkirinê mafên girtîgehan her wiha ji bona ku ev tecrît girtîgehan bi dayî bibe çi pêkirina maxwîn em gelek spas dikin dest baş.